Zemlja umire. Znanstvenici traže novi planet sposoban podržati ljudski život i pronalaze ga godine 2063. Planet se vidi na ekranu, dok žena objašnjava da je to planet koji ljudi mogu kolonizirati. Nastavlja, govoreći da bi trebalo poslati izviđačku misiju na planet. Budući da će putovanje tamo trajati 86 godina, posada misije će se reproducirati na brodu, čineći treću generaciju na brodu onom koje će stići na planet. Posada je genetski inženjerirana na Zemlji kombiniranjem gena vodećih znanstvenika. Muškarac je viđen kako govori o razlogu iza ovog plana, opravdavajući zašto će posada biti specifično inženjerirana za vođenje misije, sastavljena od djece odgojene i obučene isključivo za tu svrhu. Sljedeći korak je procjena kada će biti spremni za polazak. Što je posada mlađa, dulje se resursi mogu očuvati. Ali muškarac, Richard, je zabrinut da možda neće biti u potpunosti opremljeni za suočavanje s kompleksnošću putovanja svemirom sami. Kasnije, Richard je viđen kako ulazi u ustanovu gdje se odgaja dječja posada i oblači zaštitnu opremu. Ulazi u sobe gdje žive i kada ga vide, svi se raduju. Richard prati gdje su u svom obrazovanju, a zatim stavlja Christophera, Selu i Zeka na spavanje. Zek mu kaže da se boji, ali Richard ga tješi govoreći mu da je siguran. Sljedeći dan, Richard razgovara sa ženom zaduženom za misiju. Kaže joj da bi trebao ići s djecom, kako bi ih odgajao i štitio. Richardov dodatak misiji također bi značio da će biti moguće lansirati za 4 godine, umjesto za 7. Zatim misija se lansira s Richardom na čelu. Shuttle pristaje s Humanitasom, brodom za misiju. Svi ulaze unutra i pronalaze svoje kabine. Richard još jednom pogleda zemlju. 10 godina kasnije, djeca su već odrasli, jer se vide kako se bude i pripremaju za početak svojih dana na brodu. Prva lekcija pokriva oplodnju za drugu generaciju, koje će započeti u 24. godini njihovih života. Posada provodi svoje dane poput robota. Vide se kako piju plavu tekućinu. Christopher i Zek slušaju klasičnu glazbu. Sela hoda brodom i gleda van u svemir oko njih. Kasnije, razgovara s Richardom, govoreći da su životi posade nevažni. Pokušavajući je utješiti, pokazuje joj slike svojih djedova i baka, govoreći joj da je pružanje za budućnost vrlo važno. Te noći, Christopher ne može spavati. Sluša zvukove broda. Sljedeći dan, Richard i Christopher su u hidroponskom odjelu provjeravajući stanje biljaka, kada se na Christopherovom ekranu pojavi poruka o toksičnosti u vodi. Pita Richarda o tome, misleći da je to neka vrsta kemikalije koja se ne obrađuje iz njihove mokraće, ali Richard odbacuje njegove zabrinutosti. Skeptičan je u vezi toga. Kasnije, pita Zeka o sastojku T56 i pokušavaju shvatiti zašto informacije nisu dostupne. Tijekom noći, njih dvoje se vraćaju da otkriju što je to. Christopher zaobilazi vatrozid i uspijeva pronaći informacije. Kemijski sastojak nalazi se u plavoj tekućini koju piju. Zek misli da je to pomoć za probavu, ali shvaćaju da ima i druge učinke na njihovu osobnost. Čini ih tupima i poslušnima, smanjujući njihove želje i odgovore na užitak. Drogirani su i pacificirani, kako se ne bi prirodno reproducirali i prenapučili brod. Njih dvoje prestaju piti plavu tekućinu. Kasnije, dijele informacije s Kajmi i Julie. Zajedno s informacijama o skrivenom odjelu na brodu. Kasnije, Christopher je na seansi s Richardom. Kaže mu da zna da im je lagao, ali spominje samo neoznačeni odjel, pod 23. Richard mu kaže da je misija možda lagala s razlogom da bi pod mogao biti za 3. generaciju. Nakon seanse, Richard šalje poruku natrag na zemlju pitajući može li podijeliti sve s posadom i biti iskren s njima, kako ne bi izgubili vjeru u njega. Poruka će trebati vremena da stigne. Sljedeći dan, dok stoji u redu pored Sele, Christopher ima fantaziju o njoj. Jednako kao i Zek prilazi joj govoreći joj da se promijenila. Richard dolazi i kaže mu da je ne hvata, prema pravilima.
U teretani Christopher i Zek se vide kako se bore i malo pretjeruju. Ostali ne razumiju što se događa. Njih dvoje počinju osjećati učinke prestanka uzimanja droge. Čuju zvukove broda i odlaze u sobu za promatranje gdje vide jednog od svojih kolega. Troje njih razgovara o tome što bi to moglo biti, pa im kaže da misli da bi to moglo biti neka vrsta vanzemaljskog života. Sela i Richard su u njegovom uredu i on joj pokazuje osušene biljke sa zemlje. Zek i Christopher ih čuju kako razgovaraju i prilaze sobi. Zek vidi Richardovu dodirnu selajno rame i postaje ljubomoran. Gube kontakt sa zemljom i Richard ih obavještava da njihov odašiljač treba popraviti. Zek će poći s njim dok ostali nastavljaju sa svojim ulogama. Pripreme su u tijeku, dok Zek vidi Selu i ponovno joj prilazi. Govori mu o odijelu koje će nositi i on je počinje neprimjereno dodirivati. Richard utrčava i skida ga s nje. Pita Zeka što se događa, ali on bježi. Tražeći ga, Richard vidi Phoebe na putu i ona mu kaže da je prestao uzimati plavu tekućinu. Zatim nailazi na Christophera i saznaje da je i on prestao uzimati drogu. Svađaju se, ali Richard mu kaže da je droga uvedena kako bi se spriječilo upravo ono ponašanje viđeno kod Zeka. Pita Christophera da mu pomogne popraviti odašiljač, tako da kad bude online, podrži ga kad iznese svoje primjedbe kontrolnoj misiji. Svi ostali članovi posade su na svojim pozicijama na brodu, dok pripreme za svemirsku šetnju su u tijeku. Zek ulazi u sustavsku sobu. Richard i Christopher izlaze iz broda. Christopher doživljava senzacije koje prije nije osjećao, pa ga Richard prati. Richard popravlja jedan od dijelova odašiljača, a zatim prelazi na drugi. Unutar broda, zvukovi broda se ponovno čuju i posada postaje nemirna. Provjeravaju ima li još nešto vani i odjednom se nešto pojavljuje na ekranu pored Richarda i Christophera. Ozljeđuje Richarda, bacajući ga daleko od broda. Brod također ima neku vrstu kvara. Nitko ne zna što se dogodilo. U sustavskoj sobi izbija požar. Christopher donosi Richarda unutra i odvoze ga u medicinski odjel. Pojavljuju se sve vrste pogrešaka na brodu, od navigacije do komunikacije. Medicinski tim i Sela pokušavaju reanimirati Richarda, ali ne uspijeva. Sela je glavna medicinska službenica i proglašava ga mrtvim. Kasnije, posada ima sastanak gdje razgovaraju o onome što se dogodilo. Spominju zvuk škripanja. Jedan od članova posade kaže da je vidio nešto na monitoru kad se to dogodilo, što je izgledalo poput sile koja je skočila u Richarda, kao da je nešto vanzemaljsko. Phoebe počinje plakati. Christopher ih tješi, govoreći da će, ako se drže zajedno, biti u redu. Sustavi se ponovno pokreću i posada provjerava arhivu nadzora, ali svi snimci su izbrisani požarom u sustavskoj sobi. Trebaju izabrati novog glavnog časnika. Zek kaže da bi on trebao biti glavni. Ali ostali kažu da im treba izbor. Svi glasaju i biraju Christophera za glavnog časnika. Zek je ljubomoran, ali ga ipak čestita. Prvi zadatak je popraviti štetu u odašiljaču. On angažira cijelu posadu na drugim popravcima na brodu uzrokovanima požarom. Sustav nadzora je posljednji na popisu popravaka, kako bi mogli vidjeti što se dogodilo Richarda. Nadaju se da su pogoni netaknuti. Sela odlazi u njegov ured i pregledava njegove slike i videozapise, kad Christopher stiže na vrata. Kaže mu da bi trebala uništiti njegovu osobnu arhivu, iako to ne želi. Pokazuje mu Richardove fotografije i razgovaraju o važnosti roditelja. Pita je zašto joj je Richard govorio o svom životu, misleći da su možda bili više od prijatelja, ali ona objašnjava da se samo osjećao usamljenim. Pregledavaju njegov videodnevnik, gdje on objašnjava koliko vjeruje u misiju i govori koliko mu je stalo do njih. Christopher traži posadu i pronalazi ih u kantini, ljute što nisu na svojim mjestima. Zek mu kaže da popravljaju hladnjake, kako ne bi izgubili nikakvu hranu. Ali ima puno hrane koja bi mogla propasti, pa ga pita može li imati gozbu, kako bi proslavili njihovog novog glavnog časnika.
Nakon što jedu, Kai kaže drugima da ne piju plavu tekućinu i svi je bacaju. Sela i Christopher pregledavaju Richardove videozapise smijući se i uživajući. Christopher se sve više osjeća privučen njome. Zack se osjeća privučen Julie, dodiruje je i ona ga dodiruje natrag. Ostali ih gledaju. Kasnije, posada se može vidjeti kako se igrajući i trčeći oko broda, zabavljajući se. Svi pregledavaju Richardovu osobnu arhivu. Sela ih pronalazi u njegovim odajama i kaže im da odu, ali oni ne žele. Zack je posljednji koji odlazi, govoreći Seli da Richard više nije tu da je zaštiti. Odlazi natrag u medicinski odjel i uzima skalpel. Christopher slijedi Zacka, zabrinut da bi mogao nešto učiniti Seli, kad sazna da je u medicinskom odjelu i odlazi tamo prije Zacka. Zack stiže i Christopher se pretvara da njih dvoje vode ljubav, pa on odlazi. Sela mu prijeti skalpelom, ne razumijevajući njegove namjere. Ali kad kaže da je tu da joj pomogne, kaže mu da bi trebao pomoći ostatku posade, jer se izmiču kontroli. Christopher odlazi i pronalazi Zacka usput, govoreći mu da se kloni Sele, kad čuju neobičan puketavi zvuk ponovno. On ga slijedi oko broda, dok ga drugi također čuju. Kai vidi Julie kako se približava drugom članu posade, pa pada u bijes i udara ga od nje. Svađaju se. Kasnije u kantini, Christopher pokušava natjerati posadu da se ponaša, ali im se to ne sviđa. Odjednom, član posade kojeg je Kai pretukao počinje ga udarati alatom. Christopher ga zaustavlja udarivši ga također. Kaže svima da odvedu Kaia i drugog na liječenje i zatim da se sastanu u zajedničkoj sobi. Na sastanku im kaže da borba mora prestati i da popravci moraju nastaviti. Zack ga izaziva i ostali misle da ne bi trebali raditi jer neće doći do kraja misije. Christopher kaže da će njihovi unuci i da ih moraju podržavati. Jedan od članova posade kaže da ne želi raditi u sustavskoj sobi jer vanzemaljac živi tamo. Misli da ga je Christopher donio kad je Richard umro. Phoebe predlaže da poprave nadzorni sustav i vide što se dogodilo, ali Zack je omalovažava i kaže Christopheru da također zašuti. Više ga nije briga za pravila i pokušava pridobiti ostale na svoju stranu, govoreći da Christopher nije pravi vođa. Zack misli da bi on trebao biti vođa i pokušava uvjeriti ostale da postanu dio njegove grupe, koja će biti dovoljno jaka da se bori protiv vanzemaljca ako je tamo. Mnogi od posade slijede ga, ali neki ostaju na Christopherovoj strani. Ta grupa odlazi u sobu za nadzor kako bi popravili sustav, bojeći se da je vanzemaljac tamo. Christopher ulazi prvi da provjeri. Zack i ostali lutaju hodnicima i stižu do sustavske sobe. On i Kai ulaze u sobu, ne znajući da je Christopher također unutra. Oni idu dublje u sobu tražeći vanzemaljca. Oni izvana vide nešto što se događa unutra i Zack i Kai trče vani preplašeni, zapečačujući sobu dok izlaze. Kasnije, kažu ostalima iz grupe da ih je vanzemaljac napao. U međuvremenu, Christopher donosi nadzorni pogonski sustav u medicinski odjel. Ona i nekoliko ostalih pregledavaju snimke. Pronalaze snimke iz sustavske sobe i shvaćaju da su Zack i Kai ubili Richarda elektrošokovima, zatim lagali o vanzemaljcu. Grupa odlučuje šutjeti za sada, dok ne shvate što učiniti. Christopher i Sela skrivaju pogon u njezinoj sobi i razgovaraju o Zacku. On misli da je to ono što su oni zapravo bez droge, ali ona se ne slaže, govoreći da su njih dvoje drugačiji. Kaže da je zabrinut da ostali neće mariti za istinu i da možda ni on ne mari. Sela mu kaže da ostane s njom. Poljube se i spavaju zajedno. Ujutro, netko kuca na Salina vrata. To je Zack koji kaže da će ući, na jedan ili drugi način. Kad ona i Christopher otvore vrata, Zack i Kai ih pozivaju na još jednu proslavu u kantini. Christopherova grupa stiže, dok ostali već jedu. Zack ih poziva da uzmu hranu. Kad sjednu, on ustaje i proglašava se novim glavnim časnikom. Odjednom, Christopher ustaje, odlazi do monitora i pušta snimku s incidenta. Kaže ostalima da je Zack ubio Richarda i da nema vanzemaljca, da im je lagao.
Predlaže Zacu da se zatvori u svoju sobu, dok ne konsultiraju program i odluče što učiniti. Svi se uznemire i Zek priznaje, rekavši da je to učinio kako bi ih zaštitio, jer je vanzemaljac bio u Richardu i Christopher ga je unio unutra. Uvjerava ostale da je vanzemaljac unutar broda, skriven u jednom od njih. Zek kaže da ga trebaju pronaći i ubiti, s čim se svi slažu. Okreće ih jedne protiv drugih i počinju se boriti. Misle da je to član posade koji radi u medicinskom odjelu i počinju ga juriti. Christopher ih slijedi. Kai ga prvi udara, zatim se ostali pridružuju, dok ga udaraju do smrti. Christopher odvodi svoju grupu na sigurno mjesto na brodu, dok Zakova grupa ulazi u medicinski odjel i naoružava se. Christopherova grupa pokušava shvatiti što učiniti i neki od njih žele odustati, govoreći da ne mogu ništa učiniti trenutno. Misle da bi trebali pridružiti Zakovoj grupi i pokušati ga kasnije zadržati, jer njegova grupa ima oružje, a oni nemaju. Sela shvaća da Christopher zna o oružju skrivenom na brodu u tajnom odjelu. Christopher odlazi pronaći ga sam. Otvara odjel i peuže unutra, tražeći ga. Kad ga konačno pronađe, ne može ga otvoriti i alarm počinje zvoniti, što Julie i drugi član posade čuju. Čuju ga unutra također i govore Zacu o tome. Christopher izlazi da uzme alate kako bi otvorio odjel, ali kad se vrati, druga grupa već rastavlja odjeljke. Otvore tajni odjel i pronađu oružje. Kai misli da su namijenjeni za treću generaciju, ali Zek kaže da su za njih. Dvoje ljudi iz Christopherove grupe žele se pridružiti Zacu i ostalima. Zek pita gdje su ostali skriveni. Sela, Phoebe i Christopher smišljaju plan kako se približiti Zacu. Predlaže da ga ubije, ali Phoebe se to ne sviđa. Sela ih promatra na monitoru i vidi da se kreću, dolazeći po njih. Isključuju im struju i dolaze do sobe. Sela kaže svojoj grupi da ne pruža otpor, dok ostali upadaju u sobu i hvataju ih. Sela ih zaustavlja, dok odvode Christophera, i traži da privatno razgovara sa Zakom. Kaže da želi biti s njim i pridružiti se njegovoj grupi, dok mu prilazi. Ali on je odbija, smijući joj se, kad Phoebe se pojavi pitajući jesu li svi poludjeli. Kaže da mogu odlučiti ne ponašati se kako jesu. Ali svi joj kažu da zašuti. Odjednom, Kai je ubija na šok svih, uključujući Zeka. Ali on se okreće i ide za Christopherom. On i Sela bježe, ali ostali ih love po brodu. Skrivaju se u ventilaciji, ali ih ostali brzo pronalaze koje je. Zek puca unutra, dok mu Julie kaže da bude oprezan, jer uništava njihovu zalihe hrane. Šalje jednog od svojih ljudi da vidi je li ih pogodio, ali ponovno bježe. Odjednom, netko puca na njih, pa počinju tražiti oružje. Christopher pronalazi aparat za gašenje požara i dok Kai ulazi u medicinski odjel, onesposobljuju ga i slučajno ubijaju. Zek ih brzo pronalazi i puca na njih dok bježe. Ulaze u zračnu komoru i Christopher kaže Seli da se obuče u svemirsko odijelo. On prekriva prozor zračne komore. Kad Zek stiže do nje, puca bez oklijevanja. Odjednom ga usisa unutra, jer je otvoren otvor prema vani. Hvata Selu i ide zatvoriti otvor, boreći se s njom i na kraju je ubadajući nožem. Christopher ga gura van, ali dok se bore, i sam završi usisan u svemir. Prije nego što Zek može zatvoriti otvor, Sela ga udara van. Traži Christophera, čekajući da se vrati i odjednom ga vidi kako se hvata za brod. Njih dvoje se vraćaju unutra i kažu ostalima da je Zek nestao. Oružje odlože. Neko vrijeme kasnije, cijela posada ruča u kantini. Sela pita Christophera kako mogu osigurati da se nešto slično više ne dogodi. Slušaju neke od Richardovih snimaka ponovno, u kojima on kaže da bez obzira na to što loše se dogodi na misiji, oni koji prevladaju su dokaz da ljudi vrijede spašavanja. Posada ponovno bira novog vođu i biraju Selu. Ona snima dnevnik u kojem kaže da će od sada glasati za sve i da se neće vraćati plavoj tekućini. Posada nastavlja popravljati brod i radi zajedno u miru kako vrijeme prolazi.
Sela se vidi trudna, a dijete je Kristoferovo. Dijete se rodi. Nekoliko godina kasnije vidi se kako trči po brodu i pridružuje se drugoj djeci. Ta djeca odrastaju na brodu, dok prva generacija stari. Nakon 86 godina od početka misije, Humanitas se vidi kako plovi svemirom i pokreće svoj pogon za slijetanje na planet. Starije generacije i mlađe gledaju prema svom novom domu na vanzemaljskom planetu.